Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU East Chanda Hills District Unit mentakasngi ka arpu pratarik naitung arajar arpu hendriu kalayo bani kendo yu UDC bat SP ka East Chanda Hills District. Hagani kajing kendo ka seng kala ay ka jing thok ban pinpau ka jing ngokya halor ka kendrum kendram haka public hearing ka seng kala ong baga jingbu ne pakhang linti da ki mau he bat ki dieng ne klong nala ba he halinti ban khang linti kinong wan shiminta haka hearing ka day ka linti bom day bat be an kaseng ka pendram jore kum kini ki jingle laban ong bagade ka hearing jong shimat om day show public hearing haga live hui tarik naitung arajar arpundreo ka bade ka singit ho diang kandon ka public hearing halor ka ju ka project banti maushun jong ka Shri Simen hadom serman shnongrim ilaka nongkli kibor jong ka district bat kibor pulit kimdei ban ailat bagini kinja kumju kaseng ka maham balada jabyang kum haka hearing baningkong jong ka set up plan bat ka hearing jong ka limestone mining project kaseng kan shim da kalinti bating e haka weipat ka benta lo yi ba ka jingpentip bala penmi da ka MSPCB lalap ba shim na tho watang ka reference number bat ka por long hearing ru ka dedang step haka por prabijimin step kani kade ka jingle ka bo sngo yahap balei pendong kum ka por tray office ladon ka jing suba ba ka don ka aka re shilindat habalei ishna kum kani ka jing punbna ka seng kane don ringkat bat ki pat ba hima ilaka sutanga bat pat ba shnongrim bat kum juru kinong shong shnong ka ilaka nongkli por na kalyang jongi kum ki khot jong ke KSU East Chanda Hills Unit mentakasni ka pratrik mentau benai naitung arpo apendrung menengi layo bani kendo nongkong yau dipti komisioner jong karistik jongi bat kumju mentangi layo abiang ban indang suyo bani kendo yau SP jong ka district de kajing kendo jongi kalong halor pa nilai kini ka jingtho cabur art ni ki officer na do UDC bat SP kajingtho kalong kajing de bat ka tu ka public hearing ba depan pana da ka Meghalaya State Pollution Control Board kebala bu trik ban pulong ka live trik mentau manai di sini ding te kai ka comments lan ka jing kentho nak liang jing kum ka KSU ka jing tho ak bai ai sau SP ba sau DC kalong ba kumba ini la sikhi pai ba la sikhi ba tu ka last public hearing kebari ka ju ni ka propose mining project untuk hapo lum serman kebari ka ceka ba hap hapo ka snorim ilka nongkli te kai ga baji hang tu yo iba tang supo hang tu halat tong sang nongkli yo i ba labu rai kali ki nakan ring ka pengkyang ki bu kali ki thang kali nong ta ki bu ra ki mau ba ba ki lem da ki ding te kum kitu ke boro ingim la banong ba ka public hearing kana ga ka jing the bomi re stia bat ka ai te ingim kwa ban jia kum kitu ni kwa ba boro ki bapasya ki bakarsan ki de ban poilang te hapo hak te hapo pandal ban penpau ke ka jing sniong bapasya ba ki bakarsan tel rakile kum ne ngem la ban ong ba ka ka public hearing ngela ong kede ketang ka personal public hearing ngela ban ong te ka jing dawa jong na ka office jong UDC ka office jong SP kolong ba nakaliang jong kini ki office ki de ban tek lekam kum kini ki jinja nimde isu ban syak kawang mau kumba kene ke last public ring balong ni syak kawang mau ti kene ke bang ngimla ban priang ti la daji ke krasi life putri ban kuba pentut ban kawang mau ti bang sing hap balik sakaan ban ujo sakanya ke jingga ki ta ka daung ni kerpan yang disi ni kerpan USP prinsip kya ban pe ya kene ka law and order nang ba kanom jesu kene ke jinja biasa ka we pat ke bang kum kaseng skiong ban pau ji siong longo ba pihak ketuka notification bala pemi da pollution board kamdon setia ketuka wat tangka reference number katrik ro mana kene kelas public hearing yo iba ka biang ketuka notification teman tapat yo kongpong ba kamdon wat ka reference number ro ses kebut nang taru yo iba kajing pelong ke public hearing kolong pra baje mustep te balai kimla ban pelong king ha ke kenta betul sinti ke saudara mo office work te kene kajing pelong pra baje mustep te idon kajing subah kini bojor ba kumu ki pelong pra baje mustep te kemut dan si ke jalan lo se dan ki hak sarkar lene ki nomi khmat ki badan tilang mi barkan kam nomor balik ki mi hudu pra baje mustep te kajing la reisha ka bohok la ya lanti ke bade pelong king kumba
por trekam office te kan ni suba ba ka kamla ban de don che ke te longkat palong te ka sini ni mi ni poi ka disnyo ji ni poi ka jing persya nama ba pong ne don sibun yo se ki pai ba ki bang balik ki isu ke persya ke development balik ki isu ke persya ke bisni na ka ya ke jingku na ke jingyo development ki be kisno ngandai ni kamdan kum kata kum sing aba ni persya ni don pad dak we ka plan dak we pa ka jimut kumno ban trelang kumno ban ai jimut lam ban mora dak we pat ki development om dak tu ki development banjat ki kamariang tu kumaong meneh ka ilkanung kle di ka pona mah kamrang pat kumju pona mah kan kro ni nak liang jing kwa ban penek pensa ikte kar kro ke jing tenat ni ka ban masa ke jing tenat jang kamariang te ni kwa ban penek pensa ya karep kariang ba kene ke ka lifetime jang ki nong susnong jang ki ilkan te tingiran da kwe pat ke jingmut da kwe pat kapan kumno ban silok ki bru nastai bangin manra lo ise min bos terus mang te in room saya tak sartar beper ban manra ke jing toy ya kita pe ba ada ke silok ba kita kinong sang sinong tena yang jong ni kesen tang kita hi ka jing kenthok ke jing komen jong ni bang ini mi ha kita kasi lai putri ini pawai ke jing persya jing ini orang kat pat nong ilam jong ke hima el kasna ini orang kat pat kita try kendo ki bari ki nong song jong ka song besipun tang kita